Bihil kiram amma kita muliakan tentu saja guru kita nan disiko besar tu umi, seterusnya adik ambo tuangku, seterusnya mak labai mam kati, andi-andi induk dusana yang hadir. Bersyukur kepada Allah, bersalawat ke Rasulullah Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhallazina amanu wabtaghu ilaihi wasilata wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Indo adusana jamaah ulaan yang ambo muliakan. Tuhenawa ladi kuelo bahasa awak ladi pagan. Di ulaan kok kan Tuhan tu kan Tuhan. Tare moela jelela di bahasa ini. Kau sabui Tuhan kau cengang-cengang je awak. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Awak ugang itu ndak? Wabtahu tu arti cari olehmu, wabtahu ilaihi cari olehmu kepada Allah tu jambatan atau jalan yang bisa menyampaikan awak kepada paham la ilaha. Jadi perintah untuk mencari kaji tasawuf, perintah untuk mengaji paham, perintah untuk bertarekat tu Quran. Kalau untuk abian surah Al-Fatihah 10 innallazina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang telah berjanji dengan engkau ya Muhammad, sebenarnya mereka itu berjanji dengan la ilaha. Jadi awak beramal di ulaan di padang pariaman manui guru sesuai dengan dalil Quran dan sunnah, awak nyaman. Banyak serangan sebaliknya mengatakan tarikat tu sasek, mengatakan tarikat tu haram, mengatakan ini itu. Tapi fakta dan kenyataan, awak orang padang pariaman tetap bapak ciae engam taguah dengan dasar dan keyakinan awak kepada guru awak. Li yakin awak ka guru. Wai dosana li yakin awak ka guru. Ugang Minang, ugang Piaman ko yakin ka guru hebat. Satitiak jadikan lawi sakapa kita jadikan bumi. Siang kita patungke, malam kita kapakalang. Idui kadipakai, mati kaditom. Baru sana ambo indundu ambo ama iyo li kamati awak. Sia dulu. Adona rencana na. Awak dialah dulu ko. Ambo minta ke Tuhan. Kok kamati gay baliak di Aceh. Nah lah. Kalau dapet baliak di Makkah, awak kabai berangkat ke Makkah tanggal 7 bulan 3. Insyaallah baik ambo ikut jo. Insyaallah mudah-mudahan ambo lah berniat. Awak ikut sadoe ya. Tu banda sadoe pai ke Makkah di bawah orang namu. Tu pai le. Iko je masalah uang kopi tih jo alasan. Oke. Lalu ya kajiwa tadi wabtahu ilaihi. Cari olehmu kepada Allah itu jalan. Apa jalan supaya sampai kepada Allah? Yang pertama sekali namanya jalan syar'i dengan mengikuti suruh mantian tagah. Pernah jo mau sampai di jamaah, hidup di dunia kau sabana murahnya. Cuma manusia muka luak kau je nambah susah hidup itu dolah. Di dunia kau murah nyende, dua je hidup di dunia kau kada jo. Adong kau kalau ingin awak senang, ingin bahagia dunia akhirat kada jo duanya. Nanti suruh Tuhan kada joan. Jangan galak juga. Nanti suruh Tuhan kada joan. Nanti tagah Tuhan Allah sama itu. Kalau dipikir ndak lo payah-payah banai duit tu ya.
Piba amagane nan disuguh Allah tu nan bagi, nan disuguh Allah tu nan payah, pinan ditagah Allah lama dia, manih dia, laswah dia. Celialah laswahna dia mangicuah tu, laswahna dia anu tu, laswahna bagunjang tu, laswah ke bangkusan nati nah pertama, cari Allah dengan harta. Bi amwalikum. Amwal tu arti bak barapo harato, bak barapo miliar. Awak dulu di Pariaman atau di ulang kau dah pakai tambah udang. Kinilah pakai tambah udang 2 sorang nampak dia. Panua tapi lawi dek tambah udang ugang mah tu. Ni dek gihewa. Lah iya ya tu. Dek gihewa 10 kilo je sagilah jadi tu. Kok lalu sampai dia ambo tadi tongku bahwa besok kau ziarah hawa iaitunya ka duo mah ka Aceh Syekh Abdul Rauf, guru Syekh Abdul Rauf ko Syekh Ahmad Al-Kasasi. Di sudah awak ziarah ka Aceh, balik di Aceh awak ziarah ka Madinah lagi. InsyaAllah program guru kita badikir sarapal anam sajak duya takambang sampai detik ini belum ada orang basarafal anam atau badikir di Madinah ledoh. Awak buka pertama. Malaikat mungkin tak cengang juga ko. Bukan main-main orang Padang Pariaman. Tradisi dikir ko baik dibawa dengan ke Batam. Orang Piaman ada di Batam nyoba dikir. Dibawa ke Jambi, orang Pariaman dan di Jambi, badike sarapalanam. Inyo ke Jakarta, di Jakarta badike sarapalanam. Wanyo ke Malaysia badike sarapalanam. Inyo ke Aceh, di Aceh badike sarapalanam. Awak ziarah ke mano-mano, kini terakhir puncak. Kalau lah tiba di Madinah, di Makkah basarapalanam, badike basarapalanam, bertamu dengan Nabi nanti di Sadugo je kita oleh sana. Lihat mau semuanya lebih di surga. Pijan badat tiak tibo pilih atau bagi kini kita pilih haram Nabi Nabi berkaca pawi halu orang nama itu 80 tahun mengaji jubuya laba tak kurang lah ziarah itu kami pulangan amanti sore aja kada tembak patui baja asyang lo de ediumi anak lebih bisa ke anak itu ada ilmu lah ada kaji lah mangama kasugo jola tuo obeko tu kasugo membayi lo ke ziarah ungku tu kan ziarah itu nyetu mungkin awak beda gina kalau pakai ungku kami ngene wah mandangan buya apa ziarah tu kalau dulu kami pakai kan udah membayar kami nanya tu nya. Sampai kini jiwa tu mendalam. Baatonku kalau ziarah tu kalau de buya kunia aso hadir gaswe guru tu dewa basobok gaswe. Awak kami ngene pakai duna doga tunara cuma bilo tasabu ziarah ka Aceh kalunang ka Koto Tuo ka Balalo hati taraso sanang ini. Ande-ande mah kau ndak sanang hati ande-ande salah pikir napa pikir pitih. 1 juta murah mah kalau jambu 1 juta mau tuh kakak itu murah mah 1 juta tu murah mah cetero toje lah 20 juta tu iyo kok penuh tu kenapa penuh tu murah mana gua tu kalau ambo mengusulkan ongko ndak 1 juta 1 juta 300 1 juta 500 tiba ala atas sabu itu ongko tadi 1 juta tu bah mah gak lagi coba ndak penuh tu oh ndak penuh ulang bayu pernah dulu ke pengalaman apa ndak payah macam ye Mado payah menjepiti. Lama ya. Jadi ini adalah bi amwalikum mempagunakan rasoki, mempagunakan harta, mempagunakan pitih di jalan Allah Subhanahu. Patangko sawit lah 3.500 kilo. Ada di Bali ada oto, onda di Bali. Nanya harga sawit, tanah di Bali. Kini sawit 300 sekilo jelek mampu.
Waktu pitilai banyak tu nak takana nak basadakah, nak takana nak baziarah, nak takana basadakah ka guru gak limu gak sabun kyoko jedok. Awak tu sawit sampai ibu sekilo. Termasuk ambo kan sekali tu. Ambo sawit ambo bapak ibu kalau panen tu ada 6 ton, ada 5 ton sekali 20 hari. Waktu anu tu dia miau lasuah je dia mau piti dewa 20 juta dia mau balik lagi. Pegawai na selon laluan golongan sekian ndak 20 juta gaji dah. Tapi ambo tahu ambo tahu ande waktu banyak itu lasua. Di ambo waktu bansai waktu murah kau nampak yang lasua na ambo. Nah do sedekah loh. Tapi sampai lupa sedekah waktu kayu tu. Kini kalau dia ambon nak waktu lai banyak tu dia ambon nak barana manjo. Pi waktu bansai ko waktu murah ko yon lasuah gasih. Gacok Tuhan takana. Iya kini panen sawit petang terangan mau ampe ton kali 3 tuik, sejuta 2 tuik. 8 moto cie sejuta 2 tuik alamat. Tapi kamu tahu di sana ini adalah karjo Allah. Piye Allah bagi cek buya kita di siko indak mulia sulah nak padi sulah nak bilah nama buku dibalah dalam parahu indak mulia kaganda hati kaganda Allah nabalaku ala takadie saja. Kalau kadar Tuhan bisa awak manuka cola ande suami awak le sayang awak kanyo yo bana le sayang awak kanyo pagi liba kocok antan luwe liba apa nanti galan talui ada nanti talui ayam enggak kau pangan naik tak kama teman ni jadi jual sayang banawa kaca jual kau nyengku cie kau suami wan nyengku lah balimo kau mau anak nyengku dia awak ayo setia awak sayang lokanyo sayang awak babi nie cek lai bisa awak tagahan yo tu kali ikhlas aja nak kami ungku na muda-muda ko lah ya. Ko tongkon bagi ko mah ko. Tapi kalau awak kajilah dia gini guru bahwa ini adalah takdir Tuhan ndak mulia kaganda hati kaganda Allah nambalaku lah takkan dia saja. Ado ndak nanti jadi di dunia ko selain daripada kaganda Allah. Daun jayang tentu dah. Kau tak tentu daun jangan nentuka daun duyan. Ndak jo tentu nentuka daun sungkai. Ndak jo tentu dah. Tu apa nak tentu di uniang no. Okey. Gaya daun yang salai. Tahu jo Allah di sana. Li percaya awak. Apalagi suami awak kabar aku, kabar tingkamu patang dapat telefon. Ku bakangku kakak tuangku lah baulah lo kini. Baulah usah radio kejar bokeh. Inyo puberko 2 kali. Wahai orang na mata-mata. Waspadalah di waktu umur suami anda menginjak 45 sampai 55. Anyo nak babi nilo sekali lah itu mah. Kalau lalewe umur 55 nya 62 aja ndak dopan luas padana tu lain. Kati aja lah pulang nak pulang kati. Tapi umur sampai 45 sampai umur 55 10 tahun tu masa tukar daun. Ambo ingin dia tahu suara kajian noe diugang 2 kali puber pertama tu separ lo tu pertama tu kadang tu sampai babi ni puber itu tu ala babi ni ko lah malo itu laki umur 50 sampai 55 jangan mati ni mati ka mati je kau ni mati dulu jara lo jadi lo mati dulu kini kan lo mah na mati kini nampak nak muda muda nan sakit nan tak bersobok penyakit nan sakit nan iko nan segala macam waspada kita lah ulama dia kaji ya waktu kita hari lah jangan sabaleh kita mengaji lagi jangan sabaleh lewat 10-annya ariko itu salah satu momen cara guru untuk mendakikan awak kepada guru-guru dengan berziarah
Manzaral ulama fakat zarani, manzarani fakat zarallah, manzaralah kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang mengunjungi gurunya, sebenarnya dia mengunjungi nabinya. Barang siapa yang mengunjungi nabi, kata Rasulullah, mereka itu sebenarnya berkunjung kepada Allah la ilaha. Sia nabi berkunjung ke Rasulullah. Kalau ka guru samo jo ka nabi. Sabo al ulama warasatul anbiya. Sia nunjuk doa ngaji. Yo guru. Tibo nabi diulaan kau menunjuk orang mengali dua dia tean. Ali dua dia tean dua di ba awain dua di da apan un. Jin dua dia ate jan dua di ba awajin dua di da apan jun. Jin dan jun. Mengalah jin dan jun dan. Sip, selesai. Jadi induk sana. Senang dan bahagialah hati ande-ande. Lai di sajuo di bawah dek guru, lai boy sajo mandanga kaji. Tidak bisa mencoba sobok jo guru. Kalau kini awak meninggal mungkin ada di tujuh harian orang, di sampai puluhan orang, di ratus harian orang, dibacakan Quran orang. Tapi kalau saman di belakang awak ande, cucu awak, anak awak, lun tahu ada muh ngaman doa awak lende. Bersyukur awak lagi bersobok jua awak jo guru, lagi dibawa jua awak ziarah. Kalau lah bangi guru ke awak nak dibawa ya dah. Ambo kalau bangi ke jamaah ndak kamu bawa dah kan naik dah boleh. Namo kan tu nur boleh bersobok demo kayak itu. Ni sapo lo ambo siang soe kaja. Ndak takkan namo ndak takkan di makam puan ndak takkan awak takkan dia. Di kalau lay takana tu de guru membawa ziarah tando lay sayang guru ingin lo guru tu kirwe awak ko dapat berkah lo sanang lo hati guru mencari awak ko tenang sanang lo hati guru ko kalau mencari awak tu ya rata yakin tekin ya yakin satu yaitu dengan harta jangan sungkan harta wak dibagi tigone dan pertamu nan kalapuak tu rumah ganca oto mewah ladang titis itu nan kalapuak nan kadua nan kabusua atau nan wak makan wak minum tu kabusua nan katigo nan kau tua isua atau nan wak sarakan beko 2,000 tu aweh beko ya asado piti awas saudaraku bagas sekali 1,000 nak 10,000 kan ini lado bagas kilo detek ini 1,000 kan jangan kecian Muhammad Arif kalau baca ramah minta sedekah ndak pingin lo ambo banyak nek enak kali bawa kaki rek itu makasih ya kalau kami di kecian ndak sedekah wak nak makan nungku jangan ngomong seperti itu ibu tangga gaji bu kau yakinlah semakin banyak orang bersedekah ko Bapak Ibu kita ya termasuk ambo semakin banyak orang sedekah semakin tanang jiwa sedekah tu fungsinya 3 nang pertama sekali manula bala lah kata lambui awak beko di simpang apa dek sudah bersedekah 2,000 nak di dalam buil takah tu benar kadi coto ulah lah kadi coto lah aku baca ulah tu menunggu wae dai sedekah awak langsung di KBE dek malaikat muncul ada mantun dan sedekah orang pasang pilih kalian kajai balapie kambie dan dia panian duyan membuah orang di kasamel buah duyan ada siapa orang ada zaman Rasulullah di zaman Nabi ada sejarah singkat samini lah sejarah singkat ada namanya Abdul Jannah namanya Abdul Jannah ko sembayang di belakang Rasulullah nyo miskin pagi itu sudah sembayang lagi langsung lagi pula. Tu dimbar Rasulullah ya Abdul Jannah. Ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau enggak menunggu berdoa bersama? Kenapa engkau enggak berzikir bersama? Kenapa engkau enggak bertasbih bersama kami ya Abdul Jannah? Kata Abdul Jannah ya Rasulullah, bukan hamba nak amuah bersama engkau ya Rasulullah. Bukan hamba enggak mau berdoa dan berzikir bersamamu ya Rasulullah. Cuma pagi kau junjungan, ambu bertetangga dengan seorang munafik junjungan. Orang munafik itu punya korma junjungan. Korma itu condong kalau manambo buah korma kalau manambo junjungan. Anak buah lualui junjungan. Sekali lu junjungan bo tiba rumah lari makan deh anak mau buah korma orang na jatuh tu. Ambo kahua aku ane lihat junjungan. Ambo takut junjungan. Jago anak mau beko. Kalau nyopai kalaman nampak di kurma orang tajatuh dimakan deh anak mau lualui junjungan. Mandangan mode itu uang nam punya korma ko mana pihak lah
Nggak Muslim lah, orang Muslim lagi tapi pasti munafik. Kalau mode itu Abu Jannah ke sini. Amuhkah engkau wahai Abu Jannah, aku belikan kurma dan sebatang itu untuk engkau? Mujue Pak, alhamdulillah ya Rasulullah. Kalau engkau bermurah hati membelikan, sedang ngomong-ngomong. Dimbaulah orang untuk besok. Hei, munafik. Ada apa ya Rasulullah? Aku beli kurma engkau ini. Kacau munafik, mujue. Walaupun di Baliana tetap jo tumbuh di rumah. Jadi punya kejadian kada pek di ugang ko, dia bujana ko nang lagi rumahnya. Tiba Abu Bakar, ada apa nih ya Rasulullah? Iko Abu Bakar, ambo kembali batang kurma ko untuk Abdul Jannah. Oh, ambo membayar jujuan. Kecek Abu Bakar. Semua tunya buya kembalian wa itu tiba ugang kayo jamaah buya nan kayo ya. Amang ngalo buya membayar, biya ambo membayar buya kecek ambo. Oke lah, bayar tongko. Sudah dibayar, orang munafik senang hati tongko. Kenapa? Lah di Bali tapi nantinya tetap di tanah itu buah kali kok. Dengan izin Allah SWT, berkah Rasulullah, berkat orang para siah tadi, besok paginya dicalia batang kurma trillah pindah langsung kalaman Abadul Jannah. Dia kalau bahasa Padangnya orang jangan pilih mana nak. Bangi Rasulullah, bangi orang kampung, orang nampal yang dibanci orangku, orang pasang pilih. Kalau nak percaya awak cubalah deh. Mama awak panceke, benci awak kan? Kakak awak panceke, sayang awak kan? Adik awak sampili pai awak ditunggu ke Pekan Baru ongkos nak dibasuh ada dah. Pai awak ke Medan beli tiket pesawatnya nak dibayar dah. Malah anak lo nak awak agi awak lah mangkui lapik 3 ringgit kau. Sudah tu dosa anak yang hadir. Celai. Laki wak pulo, suami wak pasang pilih. Nak malay wan jeli kabale dia tengahnya nanti di kau. Lado satu anu dah beko nak boleh lawa ya sini. Gencu lado padi itu je lado giliang tu je paliang kamu cuang kau. Gencu nane siapa nak aku laga, mau laki kau waden ya mah. Siang lo dia lo, lado giliang sekarang. Angge muncong kaya. Pai bagale dia muncong dia di lado dia laki wa aja. Nah, lama pernah mau sampai ke jiskan rumah orang pasang pilih itu mangade orang lain dek orang sampili sama sampili panceke saling membanci Bapak Ibu. Nah, jadi bermurahlah fisabilillah. Di biswa kalau boleh untuk ziarah ke Aceh kalau ndak sakit ngoy mati do usahawalah. Awak kan lagi basubang kena. Yo, pete do. Subang tu kan bisa dijadikan kapiti. Bali awak di Aceh Bali. Ungku kalamak de tuangku. Kalamak de tuangku ya mah. Ya di Paguno Kala yang ada di awak untuk berkunjung. Sabotnya enggak kau kajian ya. Kalau pai buya biswa ko bulan 8 ko kace Tongku dak kace tongku ambo tahun patang ko balik Aceh. Alun tantu awak ambo buya awak ko lun tantu tun katibo kabisa kace dah. Ni na miswa ko jadi ada kesempatan pai. Wala peti rungku mungkin bulan 9 ada peti. Bulan 9 nya bai ko. Salam peti ambolo. Telepon mau pai ka piaman. Mau salangan peti ka 2 juta. Pai jo papoy mangalo waden lo mangkui. Inyo kan yang peti awak lo manjak puis. Pai kabar ya masalah peti 2 juta angko 1 juta balanjo 1 juta mau salangan langsung sebentar tanya. Tapi yo bala. Ade apa koma. Nah, itu nomor tamu Paguno Kala Haratoa di jalan yang diredai oleh Allah. Awak kaji mencari Allah jalan tarikai bayi bare putih alimu banasaka tibo di Tuhan mangko kabaganti di sana. Jangan main-main orang ulaan orang tasawuf, orang ulaan orang tarikat, orang ulaan orang yang kental dengan sufinya. Jangan main-main. Cewek semagang aja mengaji Jumat pagi kah?
Orang Jakarta, orang Medan, orang Pekanbaru, orang Jumai, orang Batam, orang Malaysia hari gini sibuk Bapak Ibu. Mengajar waktu ke Jumai, kalau selesai. Awak diulaan, mau dia hari kini mendengar kaji bagaimana kita dengan la ilaha. Nang kedua amwa aula atau kecil Allah pergunakan hartamu dan diri wa anfusakum. Diri, aku kaji terakhir. Diri, lai awak dia gini tuan batu buah, lai awak banyawa, lai baku darai, lai bairadai, lai basamia, lai babasir, lai bakalam. Siapa punya tu? Ulang balik. Siapa punya tu? Iyo Allah punya. Kalau iyo Allah punya, pastikan milik Allah, kembalikan kepada la ilaha. Caro itu nan jauh batui ampie bajalang adai baisi limbago betuang. Sumarang aja dia orang banyak. Wah tu kaji ukuman no bukan bando-andoan. Kalau ameh dijual orang di mata anda dalam terasa po di luar. Kalau lawak maksiat jo lado. Pasal lawak baju jual lawak. Bukan kalau ameh pernah baju jual me. Yo ameh. Oi ameh kau tu jaliaran. Tak ada. Di kalau nan maha bukan pitih engkau, adatnya, caranya. Rasulullah dia menyampaikan dipaham tu di mana? Di gua. Ndak sembarangan wakaturah. Abu Bakar wakatulah hampir putih nyawa dosa naya dan hampir berdapat dengan kafir musyrik. Maka di sini turun kaji la takhaf la tazan innallaha ma'ana. Jangan gusua, jangan takut, Tuhan jo awak wahai Abu Bakar. Ba'ana sebenarnya Tuhan jo awak tu tunggu. Bagandiang Tuhan jo awak. Dia teh awak Tuhan. Di bawah awak Tuhan. Ndak jalan kami tunggu. Ndak jalan, tolong cari guru. Di mana saja Anda berada, tolong cari guru. Sia Tuhan. Jangan jadi piti ya tarik. Oto batuka, Honda batuka, bini batambah, harato sambua. Kira cie nantingga. Apa itu? Nantingga rasio kalimah la ilaha. Pagunakan diri. Kau kaji Bapak Ibu Ambo di pasan de buya tadi. Abia waktu diukus ada buya kurang sehat ya. Tercaliak saya nek